ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Negajiyay biteng uslap banhap haga jela badru wat Haribhoi district haga kasantri unaitung arajar pusau laran gajing tua Kynsan jung ulum bagi Diengbah keblabu shisha haga Jingma yakinonit nangwan bar haga negajaka omshularan AA gajing jawas kongsi kani gajing jak raja haga pora saw biji AA janmit kabahap haga shnang paham rinya bahap haga surak pa National Highway 6 Haribhoi barwar labun ki Paidbah balit bawan nagatika surak bat kamshularan pat kanu gajing jawas kongsi. Halo kani gajing tua khando bat Diengbah kinong tre National Highway Authority of India ringkat ke bor pulit Haribhoi klapoi mardor sya kani kajaka nak benta benweng yakite ki Diengbah bat ru ka khando nak benta banyat bet ya renti kali Paidbah. Dengan cuan tentang kat sarai kemenuk kat wilayah trail mana? Kan bentar sedang entah. Bentar mau mesau ni. Bentar. Okey.